Meghalaya Post.news. Hakaway ka jinja aksiden ka bashar kay hinin gamin sangut ki masim briu gladu no ela ka jingim hadin ka jing syarat batsha tenra hakaway ka trok dampa ka badon yo register number ML not san AC rasau saunyo ka bala penherstet batnya klem akor da unonya kat kum ka kubur balik lum layatu bakati ka jingja ka deh ka pornyo duna chanbin hak bakati ka trok bakit yoskum kuran kala lej bentenra e kisan ngut ki kentei badang yaj lenti harut kasrong ka badang hab atharang riboid string laitu ru hak te jingja laingut ilaklat no asyen kat ba iwe pat ilaklat no hak jaka ajing sumar hana zaren kite kisamut iblaklat no hak te jingja kikentup ya ka piban dengan renja khalai snem karta kala shimti nungrum khalai snem karta kateresa nungrum khat khalai snem karta batkari dahun lang nungrum khalai snem karta kat ba iwe pat belaman saujur latip kerteng kum yupir sanarum khat wi snem karta baru kite iblaklat batmen sau kide na kasnong thadrang madan kabrang hab apo ka jingkmi ka mols nai police pos. Layo jing tibru baunonya ketika terong ubala tip kerteng kum u Ferlindes rembai live source nem kerta nakshnong light core is kasihil lembot way nongbon bala tip kerteng kum udwane dhar live voice nem kerta nakli tersi West Janja Hill District ru kila mensau ha kene jinja halor kene jinja ki pulit kila register ke kes bat lakurup no ya ketika kali bat ka jing tukit kadang ya chkhman Meghalaya Post.news.